chỉ bây vek ule thun truma chuan kan India chuan vor arm wrestler Danica Chanchin le thil dang poimo sang sang tulaya kan soilar tak mai te kan soidona ka thu soi then khat phe hi chu then khat chuan in homai the amaro chu poimo se wangin kan soi thawang ti hian rilru siam ta Asia Championship ain ka champion ang Asia Championship te Dubai a khela te po khan ka champion anga te khan Asia Champion kan ni zo huna World Champion kan yang World rang hi champion hi ka tuma ke ma hi ka taksa po ka ti chakanga ka ti lian anga he aina sa hin ka u ka tang ale kaka Danica kum khat kal ta thu soi ria Asia hi ka champion anga chumi nuwa world ka champion le ang ati world competition sang te ka champion ang atia atum pakhat chu Asia champion le ta phot mai ni world po hi a thei nge ya be sei oma ti chuan ni zan lama kan soi tuang khan Danica tan hian tuna hian adu tan lompuina thil pek a pek chur theya kan hat share chuak lenga account number hi 3987479218 IFSC code SBIN 0009445 ani GPay lama apek theina number hi 8837210801 ani JHV na tika alo om dan turani ole tuntu kan soi tumper kan soi chhotan dorani Danica hi tlangwal chuan op takania tuna hian Asia Champion ania tin India COC Champion of Champion weight sanga champion te khang ho inel na pokhat ala champion tale zelani chuti khopa bon rap thak chunia India arm wrestling tui te chuan vai ho hian an ngai sang tak zeta comment te po entur tam tak omani ti chuan hei tuna Mizoram aron ho chhota atira chuan aron viral masak tara ber phei chuan scooty na ho ante muak tu nei lo ang tho thang ten aron chuani amaro chu muak tu neya kan du ang ero chuan achievement nena chu chuan apui tham love kan ti ani deu maya amaro chu atira aron viral dan tak chuan muak tu nei lo le scooty nungat chuang chho lop pakhatenga ho satliaron ho ang mai khan aron chuawang khan mi teril ru kha athin rim ngal mai ni amar chu khatiang che kha chu lo ni le che lawa ti chuan an veng chungin ro pui takin an theyang tokin an lo muak poka kan be sei ang ani lo tlang ani ang mi pui te kan lungoi lawa hetiang lek tur ani lo kan ti sup mai ni amaro chu video masala mate po kan soi tel to then khatin heng hi icon tur dikat heng hi icon dik takani heng hi choi moi jok tur chu ni bike le sak ve phu ti te eng mo tongkam icon kap tel tongkam te mai tiang mu tur tam tako oma amaro chu hei hian thil tha lawa hring chuak jok ni hian ka mutla tani ani nangin soi top taila arm wrestling community hi tun hnaya thalai ten miso thalai ten kan tui pui chho ani de umaya tunma phei chuan arm wrestling community hi chu titlu tuka lian ani ngai lem lo ni tun hnaya thalai te aron tui thar view maya alo mom le amaro chu game dang ne na han khai khin chuan game upatak ani lem lo tin game kan ngai nat em ani ngai lem lo boka tin tuna Danica fence in ti tam tak gold medal alak nuwa a fencer in ti te ron thin rim mai ho te hi ani ta ka chuan he competition he gold medal aron laka a retieron larma hian Danica hian he competition hi a fight ti po an veng chung nge po shelo tam takan om karing ani chuti khop chuan publicity ya a thatok lowa min kan thatok lo boka tin a en na tur ang chi te TV la mo YouTube la mate en tur khatinga lar taka vor ani lo boka wangin hetiang hi choi moi jok tur ani heng hi icon dik takani hetiang icon ti vel boy pui lo hian ti te MCS te MPS te le central service te hi boy pui ngoti te tong kama kan nei na sa ni tin tun Danica chungchang post tam tak Facebook a phe hi chuan icon lo ngai sang tu te tan le icon kan mi thlan chua te ho kan zai thiam te ho lo du ngoi tan chona fence tan chuan anril ro ti hel viewin re no mani
ai kon ho kha choi moi ro u bike le sak ro u ti chuan ti ro tu ma nan ti vak vak lo ni an fence ten chu chu ti sak te ngu an ti an tang ruala all sam te in jela ro sa nga te phei chu poisa ro ti to su ti ngai khopin ni ni khat leka an noi tel kha tling khom the ni chu ti khop chon fence ten an du sak thiama an du sak nan lan tir thiama chu wang chuan an ni zai lama tui mi te zai ngai na tu te an fence ten thei to pin an du saka thei to pin thil tha an ti saka sport lama tui mi te arm wrestling lama tui mi ten deni ka ngai sang tu ten kan lo ti sak ve du ri chon kan ti sak bai tur ani khami te ai koninan thil ti sak khawa soi chiat khera ngai lawa an lo ngai sang ve lawa ni chuan an lo ngai sang ve lawa ni pon an lo ngai sang lawa ni mai an ngai san lo wanga an mol bik viau na kha om lawa kan thian pa amhing chu ka sei lo nga dare fa nia world cup pi aizola hian ron khel se la mola hian ron khel se la ka en kher ka ring lo ka enga ma tho ka ring lo ati ani world cup the greatest shown art ani chu tiang hiala kan chal chu ni chung po chon mishing tam tak nun pungi ati boy pha ei lo ani tin Mr Olympia classic physics phei chu moi kan ti ngoi moya an fence ta chuanin kan status moi kan ti thu te nal kan ti thu te kan status then kha chu tong kam ngei om theu ten moi ka ti lo wa he tiang lutuk te he tiang chu ti ka ti an ngai san lo thu te miron shil thak zel mai ni amaro chu an ni nal ti le ti lo khan kan buai lem lowa eini nal kan tia moi kan tia mu nom kan tia kan ngai sang em ani chu tiang chi chon game dang sang te ka en pe em ka en chak em nuam mu nom ka ti thin em badminton hi ka ma po hian khel mol ma se ka en pe thak lo thung ani chu tiang zel chu ni game ngai na zong le du zong le ngai san zong thil ain ang lawa game mai ni lawa po sport mai ni lawa po entertainment thila po mi tam takin lam mu rom an ti mu nom ti lo ngai na lem lo tam takan om bok ani deni ka achievement hi aro pui lu tukani amaro chu ani na achievement ro pui tak ane wanga ai konte kan wa soi chiat kher kha ngai shan pa lova deni ka hian tuna hian arm wrestling hi aron promote don chau zo kani mizorama abik takin aron promote na sa zual tel na tuna tang chuan arm wrestling hi mizo teril ruwa adai mai toin karing lo heti tak main bo ruwa karon siam chawa tin thil sang MCST te IAST chawa te icon te kan han icon le idol te kan han te khin le loi zela e hi chu athlir tu lam ril ru hitle makan lo in siam rem deu lo chon kan ril ru ada thon tam tulin karinga youth icon te mizo idol te engen ni kan ria entertainer an ni artist ania zai thiam an ni an thiam na mangin mi puite min oi thina ni sarkar na mu MCS te IPS IAS po lo ni se sarkar na an valu ta ni mai kan wangai sang lowani lowa kan ngai sang lu tukani tungai MCS te ngai nep ngai tungai ngai sang lo ngai kan ngai sang ngoi vek IAS te tungai ngai nep ngai tu man kan ngai nep lo kan ngai sang nau pante ta tanga school apo kan in zirtir na le kan tum em chu IAS ni te MCS ni te doctor ni te khang khani zai thiam kan yang tinal nal hi an tam lo khop mai amaro chu khami te khan sarkar na an na tur an wa thokani maya chutia han choi moya enge vo en chiam tur kha om shan lo ani na mu te chu an khua te an om na huna te thei to pin choi moi na te MZP te pon an siam lop thin kan ria kan mu vek thin amaro chu youth icon te idol te ani chu entertainer an ni entertainer te hlutzia kan soilo kange MCS ho lompuina thil pe kan pek na ate function lian tham reng a hian zai thiam te an som deuh ziani an tel deuh ziani chu an hlut na ani mi puite direct kamiron entertain turani ani chu entertainer an ni ti hi hriangu mi puite bin hui khom tu mi puite lunglen na thil dang tuina nang lo game te pon yang le khazir zong engki mai nang lo kan tui tlan na ber chu music ani chu wang chuan music chuan min phuar khom tha MMB ka hengi chu te khin chi po ani to hian ka shilo kan ti dan te an zai ngai thachak shimshima pung khom po tam takanom don kan ngai san deuh chumi IAS chuan thu soidon mizo IAS chu bi chuan thu soidon ti se mian tle khom durin ka ring lo ko na hian
yang fela zai don ti se chon an tle khom hnem ngotang chu tiang chi chu ni mirama po an officer te kan shelo an officer lian ten ming kan shia kan shelo amaro chu Taylor Swift tele Justin Bieber te ke ni thleng point khovel pum huwa pin kan lo shiat phani artist an ni tlatanian ni chu California State vela te khuan Justin Bieber ti vele zai thiam regot boy pui lo hian kan sarkar na thoko te ngai sang ro uti an thian ti ve hi karing lo reng reng ani midang faknan te thil ngai san zong midang ril ro tu nan te thil dang wa soi chiat kher hianin thil tha ain thil thalo midang ril ro atu thin zo kani ti chon hei hi ka hmuwa David Laltlan Sanga became the first Indian futsal player to score a goal and a hat-trick in AFC Asian Cup qualifier against Tajikistan ani anga ka lam sual chuan melo ngai dam teu hi in khel.com in anron post ka hmuwa comment lama te po fiam thu titi dawin bike lei sak vero hei bike lei phun tam riau mai ti te comment taron om nuala te chon he thuwa a in zia dan hi chuan David Laltlan Sanga hi India futsal player zinga AFC Asian Cup qualifiers bi ka nge ni doni Tajikistan laka chau hian ka hrelowa goal khung masaber le hat-trick siam masaber ani aro pui khop maya in khel.com atang kalau ena kalau shea kan lom pui khop maya amaro chu mi tam takin David Laltlan Sanga hian David Laltlan Sanga mai poni lo AFC Asian Cup qualifier futsal an khel ti hi mi tam berin kan shiat kher ka ring lo ani hi ama account atanga a story Facebook la batanga meni om takani aron viral zuya dongnol mai Mizoroma min ti sak ve ngai lo tur vai ho hian khoya mo min lo tar sakle nol zela alomom thin khop mai sui chak deuh kanga khop mai ma se kan zai thiam ve si lova arm wrestling kan thiam ve box si lova rele phot mayang ole hepori se athil ti hi kan chuanga India player futsal ani thei hi kan chuang tak zeta a chuarom tak zeta tin hat-trick te an siam thei ni ya an level po sang khop maya amaro chu are chu re lawani mizo hi hatianga thil in ti sakna chang shelo hi kan ni hau lawa kan MCS ten ni mo MPS te po an mani khuwa choi moi an banner te tar hial an thalak te tar an ni hi ka mun hem to khop maya tin doctor chuanom tak tak te po tin LZ chang te hi India player zinga tuna chuan lar tak mai ne football player a chuan Indian best player adon te tin ro pui tak choi moi na adon khan choi moi a phuang ngei kan choi moi thina tin Millennium Center kota te jelal ro sanga te sang lian te ho thalak an tar ma de hian LZ chang te thalak khilo chuang wang to ni thilin ti sakna chang shelo hi chu kan ni lo ani amaro chu kan ngai san zong adanga kan che chua pui dan zong te adanga chu tiang chuan kan lan tir dan chu ni maya tin popularity te khel ve ngai ni game kan khel chuan heta kan soi tong khan deni ka te hian tun arm wrestling tournament an khel tur hi an khel don hian mizo mi pui nol puin kan shelo reng ani tin TV te po en turom lo boka Olympic Games te chu enga tinge kan ngai ro pui kan ti chuan Jeremy Nalrin nunga au arit choi lai zong kha kan mu thei ve kalom Mizoram mi puin kan thir vek ta talom tran lo na lo thei lo lom enga tinge ai kon te kan tran an zai lai fin kan mo kan thir renga tran lo na nge ni popularity mi pui te na an mo an shiat thei na tur lar te hi khel ve tur tina nei chu Mizo tong takin lar kan khel ve ngai chu ti ni lo chon kan thil ti enge an va shiat lo eng tinge kan be eng tinge kan tran kan be dan ringot pon mu lo chon mi pui te tan chuan eng ma she mu mal lo min ron tran ngot chu har viawang tin game lar vak lo khel tan phei chuan hei hi apoi mo le zuar ma ni game promote thiam te apoi mo ni chu ti ni lo ma ni oma lar lo tum ve ri kot min choi moi lo phut ve ri ngot te chu tiang chuan kan ti tok lo chu tiang chuan min ti tok lo mi pui te po hian ti ri ngot thil dang ani lo video ma sa kan soi to Olympic nen chuan kan ngai dan chu adang lam deuh hlekani ka ti arm wrestling chu ani reng la taka he arm wrestling tournament hi Mizoram TV in tin deuh tho mai a hian en turom se tin he futsal tournament kha in tin mai a hian en thein om se mi pui te hian kan en ve nge rin om a chuak don ti shela tin ron ti chho trau se a champion lai nge life in mu thup thei mai la TV mu mal takin
tuna hi chona boru ka dang zayang tin tam takin YouTuber mai YouTuber ho vela hi ti mai ching te hinoma YouTuber musit tok vele ka in ti chang kang ka ti don nge ni tianga mi ngai ne dewa tong hi tunlai chang kan na thar ani don nge ni ke pe hi chu content creator hi ka in ti de uzo ka YouTuber poi ka in tingam lo khoya ma hian kala in ti om hi tu manan shiat karing lawa YouTuber te hi thil tilar tura promoter poi mo lutuk anni ti hi kan shiat sakhi poi mo khopin ka ria tu emo pakhatin thila ti suala thil kan du lo zong de ulek video na lo covera YouTuber ho vela hi ti tong kam ang chi te chokam ngai thlak nuam lo zet hi om fo maya min thil an lo ti dik lo ani chuan thil tu lo de lo post ani chuan entinan Mr Wheelchair channel in thil tu lo de ulek alo covera lo ti chuak ani chuan Mr Wheelchair channel chu ofa tu lo ve he chu va thalo ve ti mai tur ani YouTuber ho vela hi ti dai kha chu a fu vak lo ani promoter thalu tuk anni an ti to kha thil alar lo shil tulian tak mai tun lai phei chuan ani ve pakhat to a chuwang chuan heng te poi man thiam ve ngai man thiam ve tur lar hi apoi mo te mai ne tun lai a chuan lar lo chu choi moina kan don tur ang kan don ai nang thei reng lo ani hetiang sport thil chungchanga ringot po hian ale heng thil zong karon soi chua chan chu tun hnaya andenika aron ho chowa apualin bike thokhom tumani a chung changa tele thil enge mo ngai san tur dik tak jok ai konteron melter telle zai thiam tele atiang ron soi chetela tong kam ron mang thina nom na sa em maya he hian ra dom lo jok a chua ka lau hle a chuwanga ron soi chu kani a mishing hian kan ngai na zongai nang lawa kan du zongai nang lawa khovel huwa pa mi zotena kan en na sa jok MMA UFC kan ti te po boxing laka chon sum tlem takani a game ro room jok le ngal kan ti mai thei ha thlak jok le ngal kan ti mai thei amaro chu ngai hlu tuan tam miawa lom tuan tam miawa chu wang chon poisa tam zo kani mai khatiang khan kan du dan vek khian thila kal theilo min du zong an neya du lo zong an ne ngai na zong an neya ke ni pon ngai na zong kan neyang kan ngai na zong an ngai nat lo wange mo kan tran te an lo choi moi ve lo wange mo le mo suale mo watia an tran zong te vo soi chiat sak kher khanin mi tam tak ril ru ani lo zong ya ruai kai de yang ti hlom khop mai ka soi to ai economy te heta bike tho khom tura an ti te chu khati khan mei cherwal ho chuan ol sam te nan tho thei an ti mai thei amar choi denika tuna poisa tho chung changa rinain apung muang thlat group pa chuan mi kan tam hle to si mi pa te hi a soi ringota hian kan chakem ni a tho lama chak ve te gu mei chiat te pon jela ro sang ol sam takin an tho theya kan tran tak taka kan du tak taka ni ve si chuan atling ve thoi thei turani a group member kan tamang hu khan rinai na lut lem lo thlatani atonga aringot thiani chak lawangu ati in ti ve te ngu ti kha ka soitel du boka tin kan game khel te kan promote thiam ngai ke mani pro kan im promote thiam ngai ya lar te kan khel ve ngai mi pui shiat te kan ni ve ngai choi moina dong tur chon mi shiat mang lo le kan game khel adon mu ve mang lo enge kan ti pon shiat mang lo wa medal ron ho ne ti ring mo chuan in choi moi in ti chiam a har lu tuk chu chu kan shiat thiam ve poi mo khop mai tin entertainer te lar dan le kan sportman te kan hetiang kan in fiam mi te ang lar dan hi te khin chi po ni lawa te khin fo chi po ni lawa te khin kan shat lu tuk khi a boi thlak mi ril ru kan tina tam mai ti hi apoi mo ema kan ril ru a koi kholo umain in nial na sataka chu mai nei hi karan soi du ni